Assalamualaikum, deh. Waalaikumsalam. Beh, Ngapain lu? baru selesai mandi. Anterin gue, Nyok. Emang mau kemana, Beh? Mantu lu ada? Ada lagi beres-beres. Emang kenapa? Gue kagak enak, didengar mantu lu. Emang mau kemana, Beh? Gue mau ke rumah si Mai. Ulu pagi-pagi Babe teh sudah ngajakin ngapel. Gue bukan mau ngapel, pesen kue. Terserah Babe aja. Ayo. Bentar, beli jaket dulu. Iya, iya. Kong, Hala minta beliin sepatu roda dong. Buat apaan? Buat main, Kong. Kagak usah. Nanti Alia jatuh. Hala udah bisa kok, Kong. Dari mana Alia bisa? Kan kagak punya sepatu roda. Hala minjem punya temen, Kong. Sekarang Hala minta beliin sama Kong. Ya, ntar gua beliin. Ingat ya, warnanya warna ungu, ada gambar Barbie-nya. Babynya apaan? Pokoknya ada gambar Barbie-nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Din, lu belum jalan? Belum, Beh. Bentar lagi. Ya udah, gue jalan dulu ya. Babe mau kemana? Perlu gue jawab. Kagak, Beh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyari apaan, Bang? Kunci motor. Emang Abang taruh di mana? Perasaan sih kemarin abang taruh di jaket. Kok gak ada ya? Jatuh kali, Bang. Jatuh di mana? Abang nanya sama Tati, kan bukan Tati yang jatohin. Emang lu kagak lihat? Kalau Tati lihat, udah Tati kasih ke Abang. Mana ya? Ntar deh, kalau ada emak, Tati tanyain. Lu mak mana? Nggak tahu, pergi dari tadi. Kagak usah dah. Ntar mama malah marah-marah. Abang kagak ngojek gara-gara kunci hilang. Ma, Papa jangan dulu ya. Iya, Papa hati-hati ya. Kenapa, Ma? Ya kalau ndak hati-hati nanti jalannya kesandung. Kalau kesandung, gerobaknya terbalik. Piye toh? Makanya Mama doain Papa ya. Kalau doain Papa biar dapat rezeki banyak sih udah. Tapi kalau doa Papa kesandung atau gerobak terbalik, ya Papa doa aja sendiri. Lu belum jalan? Belum, Mak. Ngapain lama-lama di rumah? Mendingan narik sono, pulang jadi bisa bawa duit. Ini juga udah menarik, Mak. Terus ngapain masih di sini? Kunci motor Bang Ojak hilang, Mak. Oh, seperti itu. Nih, kunci motor lo. Alhamdulillah. Ketemu di mana, Mak? Mana mau di teras sono tuh? Tuh bener kan tebakan Tati, pasti jatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Haji. Si Odi mana? Ada Pak Haji. Bilangin gue tungguin di sini. Tapi teh bapaknya lagi mandi. Kenapa lu nggak bilang dari tadi? Maaf Pak Haji. Lu bilangin gue kagak jadi nunggu. Ntar gue balik lagi. Iya Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bur! Cang hijau! Bur! Det. Dok.
Udah laku? Alhamdulillah, ini penglaris. Bagus dah. Gue jalan dulu ya. Jangan deh, tungguin saya. Nungguin lo kelamaan. Enggak, cepet kok. Jangan buru-buru nguleknya. Ntar berantakan lagi. Gue tunggu lo dah di pangkalan ya. Ya udah. Bur, cang ngulek. Kuncinya jangan dijatuhin lagi ya, Bang. Ya, Bang tahu. Ojek. HP-nya jangan sampai mati. Jadi bisa tahu kalau ada antrean kue. Iya, Mak. Nih, buat bensin. Agak usah, Mak. Lo nolak? Iya, ya. Assalamualaikum, Deh. Waalaikumsalam. Beh, Ngapain lu? baru selesai mandi. Anterin gue nyok. Emang mau kemana, Beh? Mantu lu ada? Ada lagi beres-beres. Emang kenapa? Gue kagak enak didengar mantu lu. Emang mau kemana, Beh? Gue mau ke rumah si Mai. Ulu pagi-pagi Babe teh sudah ngajakin ngapel. Gue bukan mau ngapel, pesan kue. Terserah Babe aja. Yuk. Bentar, beli jaket dulu. Iya, iya. Pur, Apa sih, Jak? Lu kagak apa-apa? Gue gak kenapa-kenapa, yo, Jak. Gue tahu lu lagi sedih. Cuman gara-gara perempuan jangan sampai lo nekat lagi. Maksud lu apa? Lu mau kemana sekarang? Ngojek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Haji. Si Naim ada? Babe udah pergi. Kemana? Surti kurang tahu Pak Haji. Ntar kalau ada si Naim, bilangin ya. Gua tungguin di rumah. Nggih Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. prak toprak. Prak toprak. Coba lagi. Apanya yang lagi, Pak Haji? Teriakannya kayak tadi. Oh. Prak toprak. Prak toprak. Coba lagi. Prak toprak. Prak toprak. Prak toprak. Prak toprak. Lucu juga lo. Mau beli ketoprak, Pak Haji? Kagak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Babe, Kodi, Iya, Mai. ada apa, Be? Gue mau pesan kue. Oh, seperti itu. Iya. Berapa, Be? 100 aja. Kue apaan? Apa aja dah. Ya udah. Nanti kalau udah selesai, saya kabarin ya, Be. Iya, iya. Nih, gue persokotin dulu ya. Alhamdulillah, ya. Makasih ya, Be ya. Ya. Ya udah. Gue pamit ya. Iya, Be. Mari, Mak. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikum, Mak. Ya, Mbak. Kamu sakit, Pur? Lu sama ojek sama aja. Sama apanya, Pur? Sama-sama nganggep gue sakit. Masya Allah, Pur. Enggak tuh, saya mah cuma nanya, sumpah. Rojek. Iya, Bang. Ayo. Berangkat. Ulu, Be, kenapa tadi Mbak Betty nggak mau ngobrol dulu?
Kagak usah, Di. Biar dia kagak mikir kalau gua lagi ngejar si Mae. Memangnya Babe teh nggak ngejar emak lagi? Di, itu cuman alasan gua aja. Ulu, jadi Babe teh mau bikin emak terkesan ya?